برعي كلمات تنبعي كتفني لحريري سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكونو نايوترو بنيوتايو لو من ريارستي أزيا قراميت قال كفالنا حنقولنا دما ويكا بهوتنا حسيبنا زين فلت ويكا بزعبو سمعنا زين فلت كنسمع كتحجزنا تخيلي عليه قريبها ماتشم زانا لو مارستي بفلاي دك تبعتيو دليتاتو نمركاب زي اتوون زي فحرو قادن كان زي بقهدو كترينا مبزحت جزي أتوم أزيوم بلحت دك تبعتيو أزيوم عبيت نجارات زفترو زلوا أبيوتهم انتهي تجمع يقاطمو مثلكم بزعو جزي مسروحهم مسيوتهم زقال هلخلخ كل سلسخدو أبيوت أبحدار فوري حقوس يوت أي قوان فومي كل جزي يبري لهم بزعو جزي بخلا زراربا حنقولهم كل جزي بزعبا سروحهم بزعبا بيزنسهم من قال بيزنا خونو قالوا أبجزا أتا نعم تبغى سيتي كتقدر تخليها إذا سأجمع السلسلة نقول بسقال كهونو قال بقولنام كتلو قال سيتم كتلو هي وتم يدليهم إتزايد ليها كل كنا قبل كن تشجر بصحتك تبعتيه نزيانة مفتاح ودات في الليل ما جابنا ويان حدا كتحاسبون كتحالمون زشجر فترة صريحة معلو صنع إلا بحدا كن رينا الزد ما لك كم تاب كهل قداينا تكنولوجي شجرنا نكفتح بتكنولوجي سأجمع يدك سبعة مفتاح السعر زلوا نزنا جرزي كم عبد بده جيرهم نكفتحوا تبجيسهم بس يحهم مزلوا درجة معبالي مرأي أجداسيو بارنا له من رياض زارستي زيوم ليك أونتنا جابان زفتروا روبرت قال نسيتي كساب كندي زجرم نزع قال نسيتي كم قال نسيتي زغرت وروبرت مالتيو دحان صنعي لنا جلس كوك خيدة أنا رانا يكن كيدنا بليز كم جمرة نزام فيديو لايك بروا أزياء قرامتيا ناتكم ريتو ناتكم حساب ناتكم فيدباك أفكم إن سكشن كتبين نابلكو جزيخي وسدا كتب حد غريان كينا. Experts in Japan have taken their success in humanoid robots to a whole different level. Recently, Japan has announced brand new, fully functioning female robots. Now, you might be thinking, hey, what's so brilliant about them? And what do you mean by fully functioning? Allow me to explain. These female robots. So, جاباناويان تمرامرتي وي كاسينو تكنولوجي انتاي فتيرم አለው ሓንቲ ልክ ከም ጓል ክትንቀሳቀስ ትኽእል ክትዛረብ ትኽእል ጽቡቅ ቅርጺ ኩሉ ነገር ከም ትሕልማ ወዳ ዝደልይዎ ገይሮም ሓንቲ ጓል ሮቦት ሰሪሖም ማለት ሓንቲ ይኩነስ ክትባዛሕ ትኽእል ማሽን ማለት ሮቦት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣገራምነት ናታ እንታይ ምዃኑ ኣበያት ኣገራሚ ክብላ ዘለና ሮቦት ስሪና ለና ኢና ናብትን ናይዛ ሮቦት እዚያ ፍሉይነት እንታይ እዩ are not ordinary robots. They are biorobots. Now, what do I mean by this? Well, these robots can mimic a real human almost exactly. First of all, just look at the design, the way they move, talk, and... So, zia robot zia humanoid ويكا human robot يزبهال العلامات ما لك كم سب في الليل ما لك كم قال function أسرار حاناته كل نجاراته باقيها كم قال كم تهون غيرهم يمسرح ما زلوا زوم لي كاونتي تحن تزربنا بهم قطفة and express themselves. It is really hard to differentiate them from a real Japanese woman. Maybe it's their eyes where their blink isn't that natural, but apart from that, this robot just looks extremely real. Kudos to whoever made this design. You have succeeded. So, Japanese سلسرحوا لك صبغت جابانويت قال كما تمثل نعا تمثل غيرهم بناتا تمثالن نوع ميميك بمقبار يوم سريحهم ما زالوا يبلنا له سلازي نكتل بزع زي قرمي زالوا تريتات رايحة مثلكم This robot broke multiple records. Just within a few days of launch, it sold out. Not only did it become popular almost instantly, but many people showed interest in these robots. They wanted to buy them. And لك عداقة مستزرقحت بقلتف أبحث يرجزيه sold out بمولو تم بروتوتايب سنساتهم صرحوان قلتيف السب أوردر جيرو توديان مالتشو كنا من تاي طلب كم زلو يريكا كل جزيه دما عداقة كنزارب كلنا طلبن قربن طلب نزلوو واغا كخفلولو تطلب دما واغا نكخفلولو قربا زخونو زدلي سبات حساب زالو እቶም ክፈጥሩ ዝኽእሉ ርእሲ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ኣተኩሮም ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግማቱ ኣየሸግርን እዩ ስለዚ ቅርብ ኢላ ዕዳጋ ክትቀርብ ካላ ብዙሕ ሬከርድ እንድያ ሰይራ ብቕልጡፍ ድማ እቲ ሬከርድ እቲ
تستغرب برودكت بقولتف كشيت انك كزان تراي. And they did. The sales volume for this robot rose sky high. There is a reason for that, though. Certainly, a product isn't just bought by someone because it went. So, again, قرب تلك الربات سلز قربوا داقاد ما بزرت على سلزلو كتيف توديو. Of course, إذا انتهي معلوماتنا تمافريتي عابي سجمتي ويكا كتيف كا نقدمت كسحب زخل نجار مخانو يرداكا. So, كنكتلينا أزياء جرا من نجارات هلو. Let's go. ناب ويب سايت نادرار هيو.com كيتكم دوت فلتو. مباربز ويب سايت استفل عليه نخلنا كتكم زخل كورسات لنا. قالك هابو ناي ستوك ماركت نتايو بخامي يسرح أبي يركب بخامي أنا بنشتي جنزب إنفست قبر اللي خل نزبل زحجزن تكبراوي ناب سقم تدوس دكا تمرت اللومو رايو كالي بزعبا بيزنس كاب مبعتا كساب بيزنس تاعتو كحجز خل تمرت لنا ناي كمبيوتر كيلات نزيبلكم كفلما كساب بيز بلد الرجع زحجز تمرت لنا فيديو إديتين كتمهارتو دليخم نإديتين زحجز بتليفونكم يخون بكمبيوتر استفر عليه كورسات لنا بكيلات استغربي بقلل زبالة من قدج مغربنا لنا أو يركب نايقوان قليش تمرتونا لنا سلازي تغمنا ينتهلكم كيدكم كابت ويب سايت حبريتا وسيتكم نابتو كورساتيهم كتعابي تخلو. Thank you. Went viral. It indeed has to be good, or else people would probably stop buying it once the bad reviews come out. It didn't happen. There weren't any bad reviews. This robot is completely different from any other robot ever built before. This is not your ordinary humanoid robot. Sure, some have looked quite good, but when you touch it, you can feel that metally or plastic finish every other robot has. This one is different though. Not only So, مبزحتك زي عبروباتات كم سب غيرهم زقربوهم كتحزوم كلها كتجبطهم كلها كدنسسهم كلها ناي حاسين وين ناي بلاستيك سمعت يبو خايب لالو زي عروبات زي وي كاز روبات زي جن ازي فلوي بتخكل ناي سب سمعت كلوا كم زغل بركق زباله انجينيرين اما دات ازي قرامه كفالنا زي روبات زي خنسمعنا كنكاتاتل دعان. does it look good, but it also feels amazing. The outsides and insides of this robot have been coated with silica gel, which is a special type of chemical that feels exactly like human skin. Moreover, this machine is not cold. Yeah, one of the worst things about humanoid robots is that they feel cold whenever you touch them, which doesn't give you that human feeling. To solve this problem, the creators of this robot have equipped it with special sensors to give it that human feel of genuine warmth. It is said that many of the users, especially men who stay inside most of the time, have shown interest in this product. Those who have experienced So, زي روبوت زي خسر واخر روبوت زلا على الركات كل التسميعات ناتاتي تقربت تي everything نايسب كم زخون جيروم برغز زبالة engineering كلت يتسريهم تزقرم دما بتوم زجزوا سبعات نزيا مالتهم ذيك طبعا يوم مسار كم كم زجبروا even تي تبلعتنا تاول لك كم نايسب كم زتعب كم نايسب كم زغنة جليس أمي بلنا له زي نسمعه بلنا زي وانا زي it's crazy but جينا كابس قرب نقرأ له za روبوت تايزا روبوت زياب تعبي زقرب. Experienced this have said that they no longer feel like they need a girlfriend after this. For them, the robot is perfect. People said love cannot be bought, but oh well, look at Japan. People are literally buying girlfriends. It's just that they're robots. انتايلون اتوم نزيا روبوت زيا زغوزوسي فلو يقال لسيتي جيرل فريند وي كسبيت كلهم كم زيد اليوم يوم كله زيد اليوم نجر كاباكرو ابو خمس خولو امبارح جي ابزيا كتسعلوا لازلكم ساكت روبوت وي ماشين حاتين كيت مسلكم زي روبوت زي نحن انا كابز بلو نسك بلو كنسمع عشان it's a very interesting creation in تكنولوجين مع بالن ساينسن نابي قص يخيد كم زلو كن من تايكلت أفه نحنا كنحاسبون كنسمعون ويكن قمتون كم نخل لعلي كم زخيد مستو علي دلي. Jokes aside, the insides of this robot are also well designed. It has a similar texture that a regular human would have. Technology sure has come a long way, hasn't it? The creators of this robot said that these robots were more targeted toward otakus. If you don't know who they are basically people who are really interested in anime and manga. And due to this, they did not forget to add one really important thing, and that is customization. See, every human is different. Everyone has different preferences and needs, and the creators did take this into consideration. This robot can be customized however you want. Anything is possible. You can adjust its height depending on if you So, انتاي قبرلو إذا برودكت زاتهم زو روبوتات زاتهم ويكازي عين التكنولوجيا نابي إذا تقرين تين لقندي
كنمنتاي دق تبعتيو ابز معرباو عالم اب انمي ابزي ناي فيتشرستيك فيلمتات كم بعد ستار تريك ديو كم بعد ستار وورز دي قال من اب انمي اب تكنولوجي زتوكوري هذا كفالنا حبرتسب يزالو اب دق تبعتيو ناب اتوم زتوكوري سلازي እዚኣቶም ዞም ነዚ ፕሮዳክት ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ካስተማይዜሽን ወይ ድማ ሰብ ከም ድሌቱ ትደልዩ ዓይነት ሕብሪ ንበይኒ እዩ ትደልዩ ዓይነት ቅርፂ ንበይኒ እዩ ትደልዩ ዓይነት ቁመት ንበይኒ እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ዝገዝእ ብናቱ ካስተማይዜሽን በቲ ንሱ ዝደልዮ ሕብርን ቁመትን ኣቃውማን ክትከውን ከም ትኽእል ትሮበት ምርጫ ይህብዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብ ዓለም ደሊኻ ቁመታ ከምዚ ገለገለ ኢልካ ይኮንካን በዓል ተሓዳር ወይ ከዓ መናብርትኻ ትመርፅ ኣብ ደቂ ሰባት ምክንያቱ ሰብ እዩ ኣብዚ ግን ኩሉ ዘድልዮም ኩሉ ትደልዮ ጌርካ ንክትገብር ከም ትኽእል እምበኣር እዚ You would like it shorter or taller. Not just that, but you would also have the ability to customize the shape and size of its body. You can choose to make it either slim, regular sized, or even chubby. Of course, minor things like what it wears, hair, and eye color are also changeable. In short, this robot can be anything you want. The woman you've always dreamed of. This robot is also very smart. In fact, it has a really powerful chipset that allows it to connect to all the different appliances a house has. From the TV to the washing machine, you can actually connect it to everything. Since it comes with a remote control, you can command them to do simple chores such as washing the clothes or maybe cleaning the house. These robots are also extremely flexible. Their joints are made in such a way that they can rotate their hands like us humans, actually even better, since they have access to more angles than we do. I mean, we have bones that can break, but they don't, so it is normal that their hands can rotate more freely. Right before we jump into the next part. እንታይ ብለና ኣሎ እዚኦም እዚ ሮበት ዝተሰርሑ ዘሎ ከም ዓርኪ ወይ በዓልቲ ቤት ወይ ከም መፃምድቲ ንክኸውን ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰራሕተኛ እውን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ክግበር ዝኽእል ስራሕ ኩሉ ምሕፃብ ናይ ንብረት ድዩ ናይ ላውንድሪ ድዩ ናይ ካልእ ነገራት ድዩ ኩሉ ነገር ፕሮግራም ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ artificial intelligence ወይ ከዓ ሰብ ዝፈጠሮ ብልሕልዎም እዩ ነገራት ንክገብሩ ክእለት ኣለዎም እዩ ትሬን ድሕሪ ጌርካዮ ኣይደኽሙ ኣይድቅሱ ገለ ስለ ዝኾኑ ከምቲ ብፃይ ጥራይ ዘይኮነስ ወይ ከዓ ምሶም ንክድቅሱ ጥራይ ገዝዋ ዘይኮነስ እቲ ካልእ ስራሓት ንምስራሕ እውን ክእለት ኣለዎም እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ክእለቶም እቲ ክእለቶም ናበይ ገፁ ዝኸደ እዩ እዚኣ ድማ እታ ናይ መወዳእታ ገዳሲት ክንሰምዓ ብሓደ ድሓን If you've made it this far, please make sure to like and subscribe for more content like this. Apart from being so flexible physically, these robots also feature a variety of expressions. These robots are learners, which means that the more they interact, the more they would learn. Basically, machine learning. Although their expressions would not always be perfect, with time, they would get better and better. The more it talks and interacts, the better the experiences, since it gets to learn more about actual facial expressions of humans. Tell me you are not amazed by these robots. These እንታይ ብለና ኣሎ ዝያዳ ዓይ ብጣዕሚ ዘገረመትኒ እዚኣቶም ዞም ሮባት እዚኣቶም ኢንቴሊጀንት ክሪኤቸርስ እዮም እንታይ ማለት እዩ ምስ ግዜ እናተማሃሩ እዮም ዝኸዱ that's crazy እንታይ ማለት እዩ artificial intelligence ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ካብቲ ምሳኻ ዝገብሮ ኢንተራክሽን ምስቲ ሰብ ካብ ዝገብሮ ኢንተራክሽን እናተማሃሩ ንስኻ ትዛረቡ ቃላት ንስኻ ትደልዮ ነገራት ናትካ ኩነታት እናፅንዑ ኣብቲ ናቶም ቮካብለሪ ኣብቲ ናቶም ላይብረሪ እናእተውዎ ይኸዱ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዝመፅእ ኣብዞርብ እናገብሩ ሞር ኢንቴሊጀንት እናኾኑ እዮም ዝኸዱ insane እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ምክንያቱ ሰብ ምስ ግዜ እንታይ እናኾነ ዝኸይድ ናረገ ናደኸመ ዝኸይድ ናረስዐ ዝኸይድ እዚኣቶም ግን ኢንቴሊጀንት እናኾኑ እዮም ዝመፁ ሞር ሓበሬታ ይወስዱ ሞር ሜሞሪ ይገብሩ ንዑ ድማ ኢንቴሊጀንት ፕሮሰስ ወይ ከዓ ብርቀት ፕሮሰስ ይገብርዎ ስለዚ ምስ ግዜ እቲ ነገር ትደልዮ ቅድሚ ንስኻ ምድላይካ ክሓስብዎ ይኽእሉ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ትፈቱ ከመይ ትደሊ እንታይ ሙዚቃ ትደሊ ኣብ ከመይ ኩነታት እንታይ ትገብር ኩሉ ነገር ክሕዝዎ ይኽእሉ ምናልባት ፊልም ሪኢኹም ትኾንኩም her ትበሃል ፊልም ነራ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ተሰርሐት HER ማለት እዩ her ትጓል እዛ ፊልም እዚኣ እቲ ወዲ እቲ artificial intelligence ኣብ ሲሪያ ከም ሲሪ ገይሮሞ ምስታ ሲሪ እናዓለለ ኩሉ ነገር ንሱ ዝብሎ ንሱ ዝሓስቦ እናገበረትሉ ምስ ኣፍቃሪቱ ተፈላለዩ ምስ ፍቅሪ ሒዝዎ በኋላ ዘራርባ እንታይ ገይራታ ሲሪ ትዘገረመናይ ኩሉ ካብቲ ንሱ ዝሓስቦ ዝፅሕፎም ኩሉ ነቲ ንሱ ቀደም ኖት ትገብሮ ዝነበረ ኣኪባ መፅሓፍ ናቱ ብዘይ ፍቃድ ናቱ ፓብሊሽ ገይራታ ቀሪባ መፅሓፍ ፅሒፋትሉ እንታይ ማለት እዩ ኢንቴሊጀንት ስለ ዝኾኑ ኩሉ እቲ ንሱ ዝደልዮ ነቲ ዘሎ ሓበሬታ ናቱ ብምሉእ ኣኪቦም ካብቲ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ንላዕሊ ክገብሩ ይኽእሉ and this is artificial intelligence ዝበሃል ክንምንታይ ሓይሊ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምርዳእን ምግንዛብን የድሊ ምክንያቱ እዚ artificial intelligence ዝበሃል ደረት ዘይብሉ መንፋዓት ወይ ከዓ ብልሒ ማለት እዩ እዚ ከዓ
ደቂ ሰባት ሓንጎሎም ደረት ኣለዎ እዚኦም ቴክኖሎጂ እዚኣቶም ግን ተሓበሬታ እናኣከቡ ኢንቴሊጀንትሊ ኣናላይዝ ገብርዎ ክእሉ ፕሮሰስ ክገብርዎ ክእሉ ኣብ ዴታ ክሕዙ ክእሉ ኩሉ ኣሽማት ኣብ ሓደ ከተማ ዘለዎ ክዝክርዎ ይኽእሉ ፀገም የብሎምን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኬፓቢሊቲ ስለ ዘለዎም ምስቲ ሰብ ዘለዎም ርክብ ረቂቕ እናኾነ መሊሱ እቲ ሰብሲ ኣብኣቶም ፅግዕተኛ ከም ዝኸውን እናገበርዎ እዮም ዝኸዱ ብኻልእ ኣዘራርባ ፀገማትካ እናፈታት ምስ ከደት ሮበት መሊስካ ምሱ are probably the most incredible pieces of technology that has come out in the world of robotics. Now, a lot of people may ask what the reason was these robots were built. Experts in Japan believe that, first of all, it was created to reduce the imbalance between men and women. The other reason was to satisfy the physical and psychological needs of people. Having a partner can be a hassle for men, especially for people who are extremely busy with their life in general. Therefore, this robot can be a great product for them to get rid of their loneliness. With the kind of reviews it received, it seems like people who bought بخلاص تايبلو أمو داتا سلمنتاي تسرح يز برودكت ويكازن برات زي روبوت زنزبلو بعابيو بزحد كتابعاتيو كابدك نسيو تنسيلهم زنبرلو سلسلو ديكونس دكنسيو كرهبون زي كللو سلازي إذن عطاتهم كحجز خلي كالاي دما بزحد كتابعاتيكم زبلنا عزيون بيزي هيوتهم مسترى مس نورمال ولا شيء هيوت نقبر زخبض معلو زوم سبازياتهم بينهم مخان كحماق سلازو خونه نعطاتهم كحجز خلي سلازي مستنزل هذا كريستيان نبون كون كنورادر ديكونس زيت تنكفي بزح حقواف زلودك تبعتي سلزلو نعاتاتهم كحجز خلي بمبع زقرب مالسون هيبا مالتي صح حكيم هذا كتبعتيو كابد كريستيان تنتيلهم زنبر حمزلو نعاتاتهم كحجز كم زغلي ناكرو زي فيديو زيا اس تكنولوجي دي سيكتور نعبي خيدالو بزح ريسورس انفست يخونلو لو نبي يقصد خيديو بخمي كخوني تاي كخوني we don't know إذا حبريت هذا قد نخن فلتو زع كلمبر حج خيدنا خنجز ويور عزيز كبور وني سلزي بحفش عقل انتهي كاير الله زع عالم مفلات عقد داسيو نحبريتان ننك حتى زاك اللي جريا انت فتيهم ماذا فيديو لايك جبروا نفكروا نطباز حشر جبروا لأنه كله قلنا كبريتو انتهي تسمعكم انتهي ريتو لكم انتهي فريتو لكم تمكرناتكم حساباتكم اب كومنت سكشن بيكمي اي هوب دسي لكم خون قال ما حارك خون تسفى قبر أبكال إسراح أبحث يركز يخسب نرغب دحون كنو بلكم تصبغوا تشاو